Medofo, Mamma Wakwaba, and Faumbra, GCN page so, Munyaba address me, and I'm Digimedi Ebro. Now, Mestros will subscribe to my channel, not on Sa Emia Bell on so. Obey a notification, and send me a course or may be a BT, and as obey be a share. A war GCN page ha. His Excellency, Nanado Danko Kufuado, Ghana Yaman Penny, and na Okase. Na, and some Nanado Ekin and say, and no kwasem say, Yabre. Yatna wana brofono ada dayen SCCN ache. Enti no yen natural resources a abrofo na wia. Ye japade bi abrofo na wia di komu krom no. Nanado zo ka bibia. Se ne ya attack yo mo, ne enji ye japade back. E japade ne ebeje. Di omo asesa wa Ghana hanu di ko bia e besanso ade ya de back. And the China for mo be Ghana. Galamse no mu tu no mu se yensu. And then the China for kromo adua koko won krom a chese Ghana yen koko no. And not just a useless ala. Because China for more so cocoa medenya dia or mubeja amaye. Nano and His Excellency say no matter what. And fahono de besibia as Africans, yes, sorry. Na yesi pine yesi waka. Near to me who say, Abrofun is almost here. Enti ye Japade na ye near mana ye natural resources on Masakono. Ye besan so etume aji adintino. Africans na ye one. Na yen kan ya dwumbom na chese yen ko enti a abrofo na ye je Japade na de sisi Japade abrofo yi sisi omo anka so abrofo na rule yen enti Japade na ye kwakwaje we he ba asam sebe ensem we na His Excellency e de atudwa na ye graphic minsema anape omo publish na Peace FM omo newspaper review discussion omo ye every morning bia omo de atudwa na enti ensem a omo ekai egu ho no mo a ebegu o manimu a emfie bebreni no wo mo behwe na sa bills ni nyina wo mo apase na eho no mo ada ho afei eno edanche as EPP4 ena eka sei wo mo se braso se wo dawuro fa abibiman a ye kan ye ho abomu abibiman enka bomu ye nhase na ye mo dawuro emfa ho na dem di wie kra ewo Daily Graphic Democrat mu no eno so wo de aba emfimfi ho no mo a mampanyi na Danko Akufo-Addo ena wo de atu dwa se abibiman yemo ye huso na ye mpremprane ye asabio abrofo aba bewia afi omaimu a wo mo de akwakọ bia ye museums ne ade emenkrofo kọ honomo akwakọhwa mo manyam sika se tam wo se yenkongoje ade nzamra yenkoje mra wo mo benefit afiri ye ho enti mampanyin se yenko na saa empremprane a abrofu ba ye wo be wi ani nyina ekoye no yensa nkonkoje yade emfamre sanse wo mo na e benefit wo mo wo se emfa ho ni bibi e besi kwan yenhwe se e ba koje saa empremprane ni nyina e de asan aba ebebememo we eye mampanyin His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na wo ka saa ensemi Daily Graphic ni the publisher Katafa to so do nine and many akoboso na owura maso kote the publisher we should jam to publisher na enye the publisher ni kwame the new publisher kafra the new publisher na wano Katafa to so do nine and many akoboso yi na owura maso kote oye Asen South District Health Promotion Officer Ono asabad worker asmo karese na say enkola anyem enkola nyem pa de ye o de ma ye ani odum kan ye enkola ne yo munum kan ya wo mahunu yo kura che ye enkola no enyem tire pregnancy ebutu say tam me am kuro mi wo fa se Regina ene no go so adwuma 16 years strong was mi kurom twe wanyem enkola Babu ajazam kitwari yaganza no iti gwalanyim enya ani no wasre se senka eba me ho kwan na eye sexual education se ye cheche mufra no se wanyin unufu adrede hwe na obema mfana sansum hwe na obi amfana fo antale wafo ho hwe na obi antotofi ama teacher ni mu po school na ya baaywa no se fami books no kogumi do na no ukwa agbago obi anyusu awuram meba sa nyoma we nyina tie checho mu school se teacher no be se bia ka se mu ani na hwate na wadwen nye abura bautrim onyama abedi mbone oditi yanhwe ne anye sa sexual education no an cheche mu fra na ene ebo ase abama no ti shisho mo hwe mo tra moyi
womenyem grano rough na arewosem odi ano so to nche eba kratafona nim se apia the new publisher asema be pie ni say Ghana mampani na nado danko akufo adwo ka say na asem nya say Africa unite chese ebibiman ye nyina yanya baako and your ma kan do occasion maka ne age so ye yehu unity bia ewo mu eno ne na nado danko akufo ado na asem odi aba na arewosem ne say ejanso ahye akoda bi wanya mfie mienu ya the new publisher. Memfa the Ghanaian publisher Democrat and Twaso na Ghanaian publisher so at the MPP one General Secretary John Boadu what nimfone abetwa say no che say MMDC di brere ya ban kra chempanyimfo di bre no ya makoma kwaduonu no 55 and so guy adu showboy adu D one so one a pan African MPs Asia said the yabo so the bonga ta wudu nasmo kanya say yamo modern se be baako na mprempran de emprempran de nanado enya godi won do obo awuntimi amowa bibi fo mo fe wen ne mo te won kura yeje muti kroma ma China fo abehwitiri mo maima eno so akoya asem odi anu to nchana ba na na afo fam a oche hen osajufo amu acho for penny ono so say or the 200 acres of land or the ama eye emperifo housing for so omunye na omumfem pro adangu ochimem 200 acres of land oche hen osajufo amu acho for penny de man no taku kura na anye na anyi taku oso opempuntu enti aja ocheman tiase ocheman hemani se ocheman koso awrade osajufo amoto vo pani akwa nkwaso asuna piesie en wadwagum se wam tinsa asende ya wai ediama samonye amofa mpura na ne huo na enyefe MP the ubo ni dinu ni 2.4 million fraud no en wasem ababe enti munya jimi no Kennedy upon catch on for munya jimi ne tro no munya jimi no Ghana da honom instead of to think about the country no musolia jimi person kuminya table manners is what you think about Kennedy Japan back say bia you talk to protect your party na meto Ghana NDC MPP and I met me nyasani bi atrene ha no e ba beto Ghana kwasi asema akwa moti wo ma oman sei look at the state of Ghana look at the state hwene tebia ne ya bia ne pempenso a Ghana gina ni pampe no kre motna se ama abufuo we na ashen crofoma no motna wa ama na ba be develop to something else afa ubehu yete yesro so kombesi Ghana we are afraid monshe Liberia monshe other countries recently she ne ekoso Palestinian and Israel for them na mo Ghana for mpo se ekobasa ntokwasi a momu obi bia mo de be defend mo ho Ghana for na nkasa ye sha asese ye ko ye ho a wonim nipa dodo ebewu abufu ahye nipa mu ne nyasam ketwa. This is what we are trying to resist and as ye pese ye si anokwan enti ye mie ya no nkasa keke me papa aka asemi ti asema me ka kire no na so fa bi to tim me se no ye panyin pa enti se nne mpanyinfo nkwa siafo otumfo ne ne mmoa na omugu ahemfie na ye kasa o mo se me ye nkasa no onti se o mo I was there. I was very close to my father. They said, Obi abufua e wokwan a ofaso e react. Obi bufua sa ba na da wa omaso ani nuati ko ba. Wo so mo krana na nipa na wu. Obi butumifu bo na da ho no ma ofa ya na no so ba na wadwiri ni siagu. Obi nso butumifu a wo masikan su nipa na ogina ho no na su na obenya wo na ni na obenya wo ne ba bi obenya bia bam. I remember brother bia menim no ewo akuase or the saying bra bo an ni nua jo asam kitwa bia ba ye bo an na epanyini masikan su jo no ye kitwa no na ha sei ba se ka se bi efri nipa wo ha saa kosi wasum
sa kase no se uyo obi a wafon kura obo hu se nipa no ne ha se kase fansa me no kase fansa kan ho kase ne bia ha e bia ha se aha obi a esan ha ga na ha se pepepe be bia me sasi me ne o kase na se kan na ka ho no ma e hye kase etua kase enum wo boy a wo yese wo twe no menim kwan a efa so a etimi lock wo kase enum na sum ha se entem ha